Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila ban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan. Menteri Ketnat Social Welfare upa polling do ulapan jingerap na Menteri Sarkar Pedeng ka pet ya Ketnat Women and Child Development ka Smriti Zubin Irani na ka benta-bente ya ka Integrated Child Development Services ni ki ICDS haki khatsan spa teligi snong hakini ka jela. Ba polo ong ba ka Menteri ka munjur banyarap kendai pau nak sispa nak Sarkar Pedeng kat pa sipau nak sispa pat hab ban behi dak Sarkar jela. Nalor kete kidon sakiwei pat ru kimat ki balaya keren nak benta ban penbiang ya kijing don kam ki kenthai bat kena. Men ski ngelayo ban ya kendo ya ke Menteri in charge Women and Child Development Srimati Indrani pada hari ini kita kedua Smriti Zubin Irani. Ya. Yes, Baba. So, ke meeting kalau ke ya baik, buat ke sesok akaba nilai yo bun ki commitment nak union minister kawai nak ni kedai ke release of funds for financial year 23-24 anju brief ti kini juki points ngin sa share pada ye batpi haka WhatsApp group ma ti kidan ki funds ki ba di ban syaka department pejongi social welfare ki bala sateng nado ke pastang jongka financial year di nak benda kini kalau don kejengi pendek ba apa arnai kidan ki commitments nak kalian jongka department jongi kiba ginang sa ten ban pendep ya kiba apa arnai hakajing don lang ke jong u commissioner and secretary jong ke department Mr. Bakchi ngiladap ai ke kebenaran ni pendep ya kita ki barang sa ten ki formalities nak kalian jongi rang bagi nyo ban release lut ya barok ki funds nak benda kini ke arhazat apulai arpusau kani kanyarap bangin yo bansiu no ya ki portion workers jongi kiba hapo jong kani ka central scheme kidang sakut ki salary jong saubenai de kapaal kalong ba ni kren ya bangin nang bendaki nong kendong kiba empat yo coverage buat jong kenika ICDS kiba kuat mbak khatsan spa television de nak benda jong kini ke menteri kalau kular ba ke center kalau keluar ban release ya kan 90% dan 4% ke central share din ba ngi ngila kular bangin penbiang ya ke state share kabadai 10% de ya kaniru ni ong bangin pendap bro QR live night kiban wan
ki additional DPOs. Additional DPOs ki bagi pan nak benda likely ki district ya kaniru menteri kalau ke assurance ba kan pendap ladang gimla bro likely Andre lakmuno saartli ki DPOs ki batmai nak benda jalan jongi Kapasau, kapag ibu Ahmad Jongkar, Gubernur Kamha, Kelong ba continue ya kani kalau ai bam na kabanta ki klung hapo Andrews nem ki kentai ki papun bat ki badang idot ki kun bat unjuk ki kena kentai adolescent girls de ngilak peni bat kani kalau ke record bah keluar bah Rashidi ya ke department hadu ubnai me mentakas nem namar baya kini ki program repair jong ke sarkar me la tie up yaki bat ke Aadhaar card hadu ubnai me khaatrik me arhajar kulai ke coverage jong ki Aadhaar card hame galia kalong khat lai percent but nakate gadau kalau adon ru kajing penskau nak liang ke ministry bakal hap ban consider ban pensange no ya kini ki central scheme kum ka supplementary nutrition program SNP kalau adon kajing pengamba kin pensange no namar ki babun ki beneficiaries kim don ki Aadhaar card bat kadon kajing shifting yo ni pendan kam bakla ya kani ke program tenrei kabas nutanat kelong ba benta hadu benai Jun na pedang benai Mei hadu benai Jun naga khat lai percent kala pat syarat kendai percent ba hadu benta kesni ke coverage under Aadhaar card registration kala pai kendai punyo percent na pedang Mei hadu mentau Julai kalau kiu nak kat lai syaka kendai punyo percent di ngilayo assurance bakin continue ya kena ke supplementary nutrition program bakin yang kerja nyangi haboro ki activities ki jong ke department teknik long ki major points ki bangila la ban pensno bentar resmi kerana sekawai pada kini bagi orang kanir bahaya pindahkan mal ke rape victim paai kita ngaka ya kanir bahaya fun namar bagi dangi kedua kasin kebenikong nak bentar kini fun ngi lapan ban penbiang ya ke infrastructure nak bentar ki kentai bat nilai kod ban sedang ni kini ingin identify shua ya kini ki border belt ki jongi ki jaka ki kan kaput ba ini ki ka funding nak benta kani ka nirbhaya fund ingin aino eki proposal nak kalian ke department ke jongi ya ka bangini kedua yang benda ya ka menteri dan ladap penbiang proposal arbanai nak kani resmi Nampak kani kan poi kata ka jing mang pisa namta kini khasan spa peli snong namta kini ka ICDS program. Kani ngin haban le hagar kom belum face mana haki faces tiendra ngin jet chomengi ye kisnong gi badon kam do nang tu pade kat bangi dan kani ka matching grants ke jongi namar 90% kendai 4% kawan na ka ministry Teka mo gide bide bandon ya ka matching grant jong ka 4%. Kat ba nang ka matching grant kat tangi nang yo bun tli shushu ki center. Balai kira kini ki khasan spa peli mencuba ki klemla bandrung ha kini ka program ICDS.
Ki challenge ki dong ki babun te ya ka ai ka ba kemla menchua tengah sidom habang sebab ngah menta tenrai lagu nung ngi sotu ba kadai ke program ke badon kamba ka bidai bat ke growth jong ki kena ki kelung gitu ngi bat pitip hiru ba kawai na kidau jong kajing duna jong kan nutrition hagi kena kamtam gitu ki bahapok kendai snem kata ya ka jinghe jingsan jongki ilong stunted bat kumju ka kata aru ya ka jingla jongki ban perform bah high school lai i katu ka study chipang education policy ba kumno ka lack of nutrition kadai koi nagi dau jong ka jing suki jong ka jing puli megalia bat kumju ka jing jur jong ka drop out rate subsequently. Apa lah ba? Yadai bat kani ka salary jom kini ki portion workers. Apa ya do kan lo try. Ka pending salary. Hangni tengah nomdan bat ngaki figures tamba ngilayo assurance ba ngi penbiang nya borok kaki jingdon kam gi jongi te hapo arnai kini laban pelan. Kani ganyan bahaya fun. Kani kumba kanno tili ay taray kikiyas ki bangila dep ban le irta compensation kat kabadai. Si kene kadang day hamne galia kadang day haka proposal stage. But kababun ru nang kini ki figures kilong available but ko home department dengan hapan yo eki statistics naki but ba kini kin kum kawai ning facilities ki bangi la ban le hangni kidai ki bangi ongi ki pink toilets itu nak benda ki samla ki kentai priok ki ba yang kini ki toilet facilities laki jong hakisnom kabamet ba ni pentikna ya ka safety ke jong kena andai. Kamu pro sekata kani ka nirbahaya fun kam pat rekam hangni bat impat don hirup kita ki lanot ki bawan sakmat ban claim ni kani. Hadu benda ka sngi kemut kadang day initiative ke batamai benda ka sngi. Empat don AA baru sekata.